whaafonga. O whailo mai nei le a mata whaatino ai o ngā luenga mātai tū, ale official wa aitau mo nisi o whaitū o Northland ma Aukilani, I tūlanga le ono te tele mai o Timunga. Whamawine reporti ma le New Zealand Herald na a mata o na whaatūlanga ia ngā luenga mātai tū mo se 15 I tūla, mai le tūla sumai tasiritai o na le la. Mo mitu mātū mai tū sasae o Northland ma Aukilani, hape ai mātū o Orewa, Aofiai ma le Great Barrier Island. Whamanino mai le sui o le Met Services, ia Ashley Parks, o loa ngai mai sa vili mai tu sifo, ma o le au mai ai Timunga I le tele o vaenga o le tui mātu ma si sifo o le atu nuu. Mai tauina fo le mamafa mai o Timunga I Northland, mai le tui mātu o Aukilani, mai le tai aona leila, se ia pa ia mai le awa uli. Ai o lo whaamawina I reporti, le ono whaititia mai I le anga I atu I le afiafi. O fautuaina tangata ina ia whae tete le anga I atu ai I lungo o awala, ai mese lava I le mamafa mai o Timunga, e ono le saunga le muai mo feo inga. O lo ta ua foi o whae tu o Westland ma Fordland o lo whaamawina le aafia I Timunga mamafa. Initial reporti, I le mai ai o le tolu I tu la o le whonatanga o le whaafalitui le vaenga whaapufai o le National Party, I le ilo ina o le tūlanga o le li palemi a Luxon e a vea mo le atou tai. O lea ua whaamaonia mai o lo whaatūmauina pea le tūlanga tofi o Luxon I te tono le National Party. I le whailoa inga a au whaasala lau ma le li o Luxon I leo a uli nei na ia whailoa ai o lo tūmau pea le lango a le vaenga whaapufai a te ia. Ma ia whaamanino o le a ngai le National e tilo mata upa te tau na fisosoani atu ai I le atu no. Ma tūlanga o fuafuanga o iai I le taiminei, ai mese o le whinau mo le anga atu I le whainga pālota. Mo le mawina pe na o le minute lava na whaatino ai le whailoa inga le neia au whaasala lau ma le li o Christopher Luxon. Ele I maua se taimi e whesilingi ai o ia e winga le whonatanga. Ai Paula Natala o lo iai pea le whaatutuanga o le vaenga whai po le caucus ia te ia. E tu sai ma le unga ua iai nei. Mo le silafia o le lona luai lea o taimi o whaatino se whonatanga whaapea le National Mole nei tausanga. I le whetaua I nai o whaamtalanga I le whaatutuina pea o Christopher Luxon e a vea mataitai o le vaenga whaapufai o le National. I tala mulmuli, o se vaenga maoa e le moli mawina ai e le toatelo tangata mai moa. Le taalonga I le vao le All Blacks ma le Sharks. Le whaatino ai e le li o maanonu na o ia o se haka. A ngai atu lea pe tali atu I le au ua leva o na ia taalo matautua ai. I ata le amatali o si vatau po le haka. A o le iili na wha ili mo le taalonga. Na moli mawina ai le leo te tele o tangata. O le anganga fia ma le pati ai foi. O le haka le li o maanonu e tali atu ai I le All Blacks. E leo se temi mua lea ua whaatino ai e se sa taalo mo le All Blacks o se haka e tali atu ai le Aotelia New Zealand. Ai o se temi mua lea I le tal whaasalupito ua whaatino ai e se tangata e toatasi. Po le vaenga ua ta ua o le solo responder. O vaenga mata ina ma le mata ngofie o le mawai o le avanoa o lea li I longa o le taalonga o le whaatino ai o se haka e sa afi ai le au na tautua ai. Ai le taunu unga o le taalonga na manmalo le All Blacks I le Sharks I ai e 5 sufa I le ai. O nisi nao tātou reporti o mwhaina tu whaata CLO Radio Samoa mo lau whaafonga anga, whaafetai whaafonga mai, tō whaasoifua. Wa mawhai ora au da atu le tala o le tau I aso te itasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le dawa whaafonga le antunu so tō tonga nao tātou tala I vai whanua o le rei a woli o le aso lulu rei aso se fulumale lua o le rei masino o kuso lua fe luas fulumale ono. E pe ona whungera atu matateina le whionga ia le unua iali a Isha Hunchola vaenga o telefou a lau Radio Samoa. Ma lona ngā nue ma lona whai o le whaiva I le reifo I a solulu le aso le tupu inisi o tautua ma o ranga pisi nisi ma kampani o lo o ngā lulu ai e a lo tātou o tano o lo o mafuto mai foi I lunga o le tātou ala leo le rivaenga o le wauli au ki lani nei E lunga o le tasi 5 I watolu a Moma Samoa E lunga o le tasi ono tesi ma le tasi wha mo.
Ai ole vainga nei le tātou tala o le tau mo le somala soa tai au e le ngata mo I tātou I au kilani. Ewa befo I lo tātou whaasirumanga I Samoa. O le vainga mo le sofa mai e whaatupula ia le awaoa e sau whaatasi lea ma timunga. E ta e whaapele on to uruvava solo I le so e ono mamafa e nisi o no fuanga. O sa viliangi mai le reia solulu ia po le reifo ia woli mai le tu I sasae. E wi le swinga o le mawhanawhana o le so is fulu le ono tikeri o le malui le poa na rei se fulu nua tikeri o le angoto le la I le tois fulu whamiru te le tulai ono I le fiafiana nei. O le vainga mola soa tai au mo au kilani o soane le la I le ono miru te ai le fitu I le tai au. O le aiai timunga I le malama pa solo lea ina a wawa ma o le apua oa fo inisi o no fuanga. Ma o le whapelea o na toe malama manino I se taimi o le tai au o le awha atupula ia fo I le a wawa ia matauru va solo ai wanga I le tai au a tai au. Sa vili o le whapelea o na ngimai I le tu I matu I se sai. Tala whantua I le pa ia mala malo le tātou tru I Samoa lo mafuto me lunga o le tātou wana leo o le tasi ono tesi malatasi whamo malo le ganue malo le whai o le whaiva a le vainga nei le tātou tala o le tau mo o tau I le so taimi lunga na wanti I Samoa o fitu mala awha miruta o te anile I tulai tolu o mei o au savili whaasolo I na malo nosi o le toa lo savili mai saute I sasai o lo uwhiti ai Samoa mai au mai au marai timu e a fia I le antro e nisi o taimi. O le vaingala mo le so I Samoa ma tele ina langi le lei mo sa vili e whiololo le malosi o le tua o loa mai whatau tau I nisi o taimi. O lo iei fau tuanga mo sa vili malolosi o lo wha malosi a pēr lea mo lau whanua uma o Samoa. Ma o le vaingala mo le aso hantai au mo Samoa o le a yang timu popo I nisi o vainga mo sa vili e whatau tau I nisi o taimi. Ma o le tūlanga nei pioni e winga o le tau I le so ma la so a tai au e le nganta mo I tātou I nei au kilani ai whapewhoi e o lo tātou whaasirumanga I Samoa. Faiste fofuanga I tā pena e lau a inga mō lo longa. Tala noa I lau a inga I le mea e whai pe asi I tia le vai au ta wholo fali. Tu au me tā ua e se no fuanga saunga le mu, ma wha au ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga I lau a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu I taimi o lo longa mamafa, o lo o iou lava lima. Nā alofa Samoa, waule nei o kāsu ti alu, a wale sui ale ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
ua puniti ai la ua o mai lo whanoa noa ma whau ngā te pupea ia so uma vai lo tinga talu ai o e funga olo ua lo whaile ngata mai se ilonga o leo tina te mawhai ai tu ia sau lava o se aso awa i se tali o na iunao tu o le lang se tau mai te ia o le sami se tano a mai ua ngoto le la sau le tong sa ua li loa tu ai o foninga o le taimani a o i tau se maa e tama le vale wa o le iloha ina pe ai sea ua whainga tai se fuanga o e lava o sia o taimani na o fili ai le whaamaoni malo o tali tonu la o lawa sai leva ve o na umai lo keli tu o le lang se tau mai se ia o le sama se tano mai ua ngoto le la sau le tong sa ua li loa tu ai o foninga se tau mai se ia o le sama se tano a mai ua ngoto le la sau le posa ua li loa tu ai o foninga ua li loa tu ai o foninga ua li loa tu ai o foninga Samoa.
E fi foi le nganga sa mo e fa talvan tu le vango le woli nei o le solulu a so le tupula so sul malua ne o masino kuso lua fe lo sul maleono e le polcalamende o le woli ma fonga mua e pe ona masia I malo le foi le faiva e malo foi le tawa tai tutu ngal wenga e pe o ngapa ti ai lo to pa ia ma lo o to malo mo na fa malo e ma fa tai foi le telinga ia ti pe o le to ba tanga mai le tau na leila se ia ria me foi stimulate mo antu le wata to ba tai le divang o le woli ia se ia ria foi le July 5 le fi mo fa ta lofa ia wona pa ia le tu lo to swina le provai lola e so se fanta feito langa malo le talo malo foi le on sa te mama tida ma tu lo ma futo mi le divang o le woli ia malo o mai o lua o mai o to o mai le to fale la langa o inua o to fuala au fa se to singo le ia woli e o le meta wana o le atamba inul fuala au ja, le ngata foi le manu siolo no o fitai tunga wala vai nga wenga tutu ma faiva lo filima o le dia solo mano le nga we mano le fai le faiva talo sio nei au dan tu dei tanto wala ma fana fo ia onga o le dia solo wala vai le o tawino ilanto mose lumana I manuia fa wa le tanto fa talofa ja, maar le tanto fa filo I foi se teimi le o toi mamau e fila nganga o le neia o uli o le wa ma wale tanto filo inga ja, ma le fionga ia sau vau mele si osi o le tautoma la unanga an le mapu mai services ia o le fionga foi ia sau vau ia ua tele foi tausanga o mātou ngālurua I le tanto wala leo le radio sa moa ia va talo vantu lau fionga sau vau ma lo so I fua ma langi ma ia whaatalo whaatu ma maru mo le pa ia whaatalo whaatu se manu. It's so lovely to be back in the office. It's been a while and you look fresh and you look like you've been busy, Millie. I have been busy. I'm busy at work. Unfortunately, too, we went through a tragedy with our family in Matomodiu. But God is good. He's resting in peace. Yeah, my love. Well, welcome back to Radio Samoa. Now, this time, you are going to be talking o lea tantala noa lo fionga sauvau. E le tūlanga e pe o ni eile tautua ma le o nanga le mapumaia. Ea, antonu e le o toi pōmale e le tūlanga e pe o ni ei. Oi fo lo ngoa nei lunga ka ko whasala longa foi le le mapumaia. Loleta. O special name ngā Loleta. Ea, o le tūlanga na a whai o le futai mai mo mai a whai o le te whafonga so o le whasala longa na le mapumaia. Ea, o le fionga ia sau vau, po le whalitua ia mele nei a vea ma Loleta e lunga o le tātou whasala longa. E pe e fo le a sau vau e wha la fonga. Ea, ai e sila tā wolfe au le moli mai ei tono le tātou whasala longa na le mapumaia. O ie sili o nana matia I aso nei a fianga leanga o le o tālonga whai tupe. Ia mi se lava tālonga whai tupe I lunga o penga te whailang. O le tonu le winga o tālonga whai tupe I lunga. O meni o penga te whailang ia sova. Ia, whetai seo manu. Online gambling is one of the worst things na o eira tato community. So, mataulia e vaitaime ngō pōngai fo I ngō gamble, mata mai excuse me, I TAB, casino, and unfortunately all the pokey venues. Ia pokamasingi ia maua mai I ngai au ki rangi. Yeah. But there wa iei fo le whaarawalawe ma le popole foi I le online gaming, because wa ko waka ko tātou uma ma telefoni, ma laptops. So, o ke popole ke le ngaka I a tātou ngai tamatatua a tatu whānau. Ia. O lono wingo whaafengo fiena ma whai o na whai mei o tālonga whai lele whai tupe. Ilunga mei o telefon. Yeah, so I've seen daily the advertisement. Unfortunately, a makatolona scroll lo gelfongi o makapakalunga Facebook, po le Instagram, ene umi ai sau se advertising advertise mai a vakulo po ngesi fiesa lau kāla for free, and you could win. Be careful for mole community for keke, because that's just IKEA to get you in for be free money. Aere umi fo ia ai whakapa mai I lo credit card to put in, and alako lolo se lingi. Ia makaulia, a whapewa ngau a kusi ngā se lingi, you will feel upset and disappointed. Ko e latu fo isa lesi tupe. So another thing for mon mole
be careful because sometimes whaapea lai o ka meki lai whai lako mea onga o lai maka se movie, whai ama supervise ngai ka meki that they're not playing any games e wha aloi le kupe. O lo winga so va o le wa ama tafunta aloi me yo fa na po tupulanga telefon ta longa fai tupe e lungo telefon. Unfortunately, yes, because or gaming, me or gaming, sometimes ka alo ingai ka alunga fo ia amaka mai whatever on Nintendo, Atari, but now sometimes they offer mai the company a loot box. Now a loot box mo mai your prizes for free, excited fo le kamagiki, but le umi fo ia loot box of noa e fa pe mai e vakulu credit card. So we don't want our children to think it's easy. E koe ka alua e kongi luas furupenga oi le loke for the credit card mātua. O koe ngā mea le popole e fo i al maka organisation. Le ma lo fa tai so va. Fa pe fe lo nei lo a inga mo o pe a fai o lo i se ta si o alu I ta longa fai tupe. Ia pe wa mata fuina fia ia fianga leanga ia o ta longa fai tupe o ani fai longa e mawhai o so swani e lo ai a inga tangata o la tua inga ui o wa afia. Yes. Signs and symptoms langa o te mana manama tele because o wo for a problem. So o te musu fo e sona whamatala tu se sign was a symptom because we can't always think that that's a problem. Yeah. But some founding signs, some problems that I know from personal note is if we're telling lies. For instance, be au le adverta lo leta malo sion to olua for mai fo e manga va le ongo ngala kula e falia wa ke kasi ke le lua ke kolu ya ai pepelo mai I le to olua po le ainga I le falisa ya le lo like ka alo poka masingi. Another problem that I think, and I've been through it as well, e whainga luinga 40 hours a week or more, ai umai fo walisa ka kongi waru umai I le poka masingi po le casino, ai le wa whaima borrow whaafia mai ka hako le ainga po ni wo. Yeah, that's a problem. We need to understand if our family is borrowing a lot of money every week, then something's wrong. So those are signs and symptoms, a few signs, and it's hard sometimes to think that they're gambling, but sometimes that is the problem. If I prefer lang tala no antu ainga mo wo stasio mo salomia lo talo talo mo fitupe ne ia ma faio do silia ti ma le lofa ia ma fa no no malita ia ma le tulanga vile le pepelo e pe o le ta ua ia pe musu fu e tala no mai ni sio lai. So I really needed love. I really needed some people to understand the alofa. We have a beautiful scripture in Corinthians that love is patient and love is kind. Love doesn't keep a record of wrongdoing. So if we're going to talanoi tato ainga ma fetus fasidi we shout, we get mad, we get angry. Sometimes it's hard because ki ngā fo le loko ngai ainga I te pepelo, but we need to approach with love. We need to ask, is everything all right? E yeise me wakupu, karangoa mai, aua ke popore. And then sometimes they'll be able to open up. Iyo, e peo le mena le, o se tasina o whaafitau li te lea sauva. E nei o tātou tangata. E whaapea ngai e leo I loa anto I se leo mai tawina I se. Ia o na fōringa. Ia o le taimi le misi mai e il whare. Ia ma le le toi whaamatala ina mai leo le tupen. Awa whaititei, a whapeo le tina po le tamale alu umai e tupe le ainga. E ile taimi foi le fai tu ia whakau miska ko mele whakau mele ai ki weika. E ma whai ora whaunga ina leita na e a vea ma masalo salonga foi le leo le ainga po le tina po le tama wa te tau na su e se fo le whaafitau. Yeah, o te talatonu o tātou are human beings and no one's perfect. Si sila mai le atua le lona le upset. And a good example, o le mako ainga, si o ko olua. Mena o fo e se kama alua. And, you know, sometimes we're avela o upset, we're ashamed, we're ma, e whamatala tū mere tupu. Yeah, lai wala lona le ka se kama alua. And that's normal. But it's not wrong for parents or sisters or brothers or wives, husbands to get angry. But in order to get the help that these people require, that I required, sometimes from Olimole, if you just speak with a little bit of love and softness, it's normal to be angry, I understand. But also to makonge gamble.
we need to, if we really love our families, if we really mean business, e lea se o ngā whapea, oh, I'm sorry, look e alofa aku. Alofa means action, and so we need to seek help. When did you realize you had a gambling problem? So, thanks, that's a really good question, and I'm happy to explain that when the casino opened, I loved it, and I went with my family. But se o manu, I started to realise, e le lea si uti nā po ni ainga, e lo a maa lo kupe, kara mai kua, kuule ako, pe o lo whare. But I found that ki nganga maura kupe, I wo fia ki ngofo. Sometimes e re lo mako ainga, le mela o wadwai, ala walu casino ka whawai. Be fo lese mea fo lere in my brain that makes me want to keep going and going. And I realised I had a problem. And you know you have a problem if your first thing is gambling and you're not paying the bills, then you know you have a problem. So gambling can be an entertainment. E le nei a le tīnāpura ta mai e loa la tu e le poka masingi ko aku luasfuru po le limasfuru uma alu whare. Ba ka ngaka ye a u mangisi fo i ngaka ka ro whai le mo the problem there. We need to know that we can't gamble at those places. I still got a bingo sometimes with my sister. I still want to do a lotto every now and then. But e le leia le fuafua mua whai mua ia ka kongi e ka rafu. Whaakau o fuaunga ngai ka miki ma se vai ma stationery. Ia whaakumupus eisa ma ka poki. And then if you want to go and entertain yourself, that's fine. But if mua whele ainga ia le lei. When did your husband and your family realize you are in deep trouble or you're needing help? So in 2010, okay, I want to explain, I don't want to hurt anyone or trigger anybody, but I'm not going to get through this. Okay, ofo fo ia o ngā fo wai mai le tua, le brain, le lei le whainga o la waunga, mea uma, but this addiction wouldn't go away, and so I decided that maybe this world, I'd be better off without this world. The children would be better off without me and my parents. So I did try to do something stupid and commit suicide. It is a terrible subject to bring up community, but I want to be honest. And after that happened, my family was shocked. They did not know. It's a problem. But why I'm sharing this is that was a very silly thing to do, because but you think that there's no hope. You think that you're the only person suffering. But there are heaps of other people going through this problem. And look at me now, and other people, and a love from my husband and family, and I'm now recovered. It's really hard for us sometimes to talk about our personal problems. Yeah, but when you come out of these problems, when you e pe o se avenga foi lele wa mamuru atu le se langona ia te ina ua maua le vai fofo ma ua e sao mai i le fa so songa le fili lete. You know, o te rofa tele atu se o manu, because you're like a little brother to me. Ke mana manama lele i lo fasiri ngā se o manu, I can't even begin to explain le koe ngā life le wa iei o ka ofi uma me o casino ma poka masini, because e iei pepanga me whinga e sangi e sa whaasanga i koe alu casino e whaasanga i alu ngi poki venues ke lo poki venues i ngai o ki langi a maka mai a whangaparoa se o puke kawe loa sa lau 5 venues a le keleo venue South Auckland i Manurewa, Papakura, Papatoetoe. You know, it's terrible. So it's such a peaceful life. And also I will mention makoainga le alofa si o ko uluia and vice versa, because we've really pulled through our marriage to try and work things out. So o lo whaukuanga i kako community, even if you feel that you're suffering, there is definitely hope. There's prayer, but there's also counselling that can help you. And because I work as peer support lived experience, you never have to feel shame or embarrassment when you come to see us. Lily, o hala au nanga whapito ale mapu mai le mawhai ono fwoi na mai fwoi lele e whiso swania ia i la tau. Well,
if you're a person, a whai o le tangata le whaalongolongo me le temine I le whale po le tāwale po le whawhinga alwenga po ngā whea lava sau vau o le whapea soli o au tonua le o le sa o ma me I talano me I sau vau I la u me le whai le temine o le whapea uia na wa a whai la e le mawhaina o talano a whai le le lo a inga wai e kalangoa kuroku pulo mo le vesi pā ma le visa o le ale wha o ngā ino le tau o nanga, o le ale whainga le tau o nanga me whai ono so ta I e tuai le tangata I le fia mana o I longolo na ainga a mea o ia le I le wha whita uli lea o le o ta longo whaitupe. Yeah. O le lua whema le iwa ma le lua whesafuru ngā musu au ki alu I se counselling I Pasifika. Le longa le māsi a sima musu fo I ke walo uma le au loku po le a inga I mere kupu ia au. So I did see some counsellors through Problem Gambling Foundation, ngai si whinge pālangi and kamaro pālangi. I'm not saying it didn't work because they weren't helpful, but I still kept going backwards. Sometimes I did really well, wale koe gamble, but once I realised wa maka fo inga ngā mai fo le gambling problems I lo mangaku lo mawhawhau, ngā o wili le mapu maia. Mapu maia I love is Pasifika. We help everybody, mainstream. But the good thing is if you're listening, you can ring o valusalau lua tasi lua lua, o valusalau lua tasi lua lua, or go on the Mapu Maia website and then you can send an email to the help desk. I want you to understand that we will contact you back almost immediately, respond really fast, and then we ask you to come in and you can have a confidential, private meeting, and then we can start off like that. It's hard to tell family, but come and see Mapu Maia and we will help you in a very confidential and safe space. Now, au whanga solonga luenga ia o le tamawhaile o le Mapu Maia fo le whaafitau. E ise taimi reach out tai pe tamawhaile Mapu Maia so ta ile ainga o lo a awhia. Yeah, so that can happen too. O ke whiawhia ofisiri langa ere ngaka ia mākou ngai gamble, but ngai ainga ia e papole fo I lako ainga, I lako whāngau, po mākua fo I. Yeah, vini mai mākou, because it's hard sometimes to go direct to the person, but you can still ring us and we can talk about how we're going to approach your family member, because they're upset or they're trying to hide it, but we can help both the affected people, the family, and we can help the gamblers who are like me. Malo whautai. Mai le taimina e a matai ona e ngā lue a mata ona soswani e tufo I le Mapu Maia. E wha matai to o whieni tangata o mawhai ona e soswani e o e la vaia sau vau taluna e ngā lue e le Mapu Maia. It's that's a really deep question, and thank you for asking. Kāruanga o whenga luenga I le job lea, kere kāka o mōle whasaswangi. For instance, I run a support group every Monday night. I boa songafua le awhareongo I ole officer. E whaila mako group ngā āmaka I ngā koru mākou. I le was a furuwha, 14 ladies and 1 man. And all the 14 ladies, one is Kiribati, one is Iraqi, one is Vietnamese, and we have Cook Island, Samoa. And all of us no longer gamble. And it's been wonderful to see. And the Ngākara Mako group, our Mako clients, leo mai va ai clinicians, Mako clinicians, because I'm not a clinician, I'm lived experience. Dele kāka will overcome the addiction. So that's why I know God put me in this job for a reason, to help work alongside the clinicians and also to help people like myself. And it's not a one fix for all. No. E se uma ia awala voi lele tamwhai whaafo i el whaafitau. Tano ona whaafonga le tātou tunu i au whaatalanga sau vau a meisele whaasalonga. Oi vore ngol lomakua. O lomakua? Lea le whaasalonga le Mapu Maia le te. Loleka. O lea se feedback mai le tātou community ai o ai fo inisi ua reach out to foi lele pe ua wha tālu sanga ina se fsoswani me le tau auna. I've been surprised. Ngā mā hausi ma lo uso le sipo. Lau ke pasi a kuri ngā li ko inga ma lomakua a wha mai ko inga mā lo sau wau mele.
Ia, ka usa waku hase o manu o lo ingo makai. I hardly mention it. And I mention it here I kakolikio, and I'm proud. I'm proud o le makai mai le ainga loka mai I whale asiu. So I was shocked. O wale au mesko inga, ia mal whale tua. Ia, makarango ala ia mesko inga, e iei fo ia isi, ever stopped me and talked to me about the interview and talked about the ad. E o whai ainga a loko rua, ngā lufa iskama aloa e lako ainga laukele, and they talked about the interview and the commercials, which tells me there are a lot of listeners listening to Radio Samoa, but it also tells me there are a lot of families out there who really need the tasoani for this addiction. Leli, malo fa tai o loro winga lain ta o tele le ta tunga winga fa ta sile kan tele ma ta fa yo le vai ala ma pu mai ya o le fa ngai no fo le tutua ma le ona nga le ta tu bala leo silmul muli ele to e una mai le ta numera va mo le ala to fa sova. How serious is gambling harm issue in South Auckland, for example? Fa ma tai fi di tu pe ye fa lu nei o ta tu tanga ta so le nei e pito no ia o Papakura, Manurewa, Papatoe, o Tara, ia mi sila whatantou ni au kila ni sut. You're not going to believe this, Seo Manu, but in Papakura, from Yangwali to Maki, ni mas le kausanga ngai luafe luongo, gold wafe, ai se gold mirionga, ongo sala wafe. In Manurewa, gold mirionga, ongo sulima sulwafe. And in Otara, Papatoetoe, fiku milionga, fiku salau ngos fuluafe. That's 7,766,000 in Otara, Papatoetoe, over just 3 months, Yangwali, Februari and Maki. Son. Ioe. Au kai minga le fa na wa onga. Yeah. So this is just huge. Are these from pokey machines only, or only the pokey machines? This doesn't include the casino. We're talking about the pokey machines. 3 months worth in Otara Papatoe, $7 million, and all up if you include Papakura and Manurewa. We're talking about Safuruongo Milionga over 3 months. Sure. Safuruongo Milionga, and that is a shock to me when I found out when I first started at Mapumai the statistics. And I'm going to say this honestly, Seo Manu, but putting that aside, we don't know that the house always wins. We don't know that e manguia ma tele tupe o tanata o ngomasingi. But meanwhile, we are feeding it. We need to be careful. Sometimes we need a quick fix. Sometimes it's not our fault. We're worried and stressed about money, but this is not the answer. This is not the answer. And we need to decline this sort of money. We're using money and throwing away money, millions and millions of dollars. Man, Papatoetoe o Tara, 7 point something million. 7.7. Au te whai atu te ofu. O le whai mai ka kou I ngengi usila le vai taimilering, ma le tausangalering. O le ka ke o I le kaungkara suifuang. So how can people afford to waste money on pokies? Well, what happened with me, and this is where the problem lies, wa o mākuru tutongi, wa whaalu kupe sa kong le purse ma kong le kuskupe. Lara ni sooi, wa aikala fu kupe mai lea ma lea. So sooi mo ma le alu o I finance companies or the bank, e koe borrow mai fo sisi kupe. And so it all adds up to we're just pushing ourselves into debt, which is exactly what happened to me. And that's a terrible thing because, you know, you keep chasing for a win. You're not going to get a win. Yes, maybe you've gone with some money and you won $100 or you won the jackpot that night and you came home. But most of us who have got a problem, some of us who have got a problem, we don't leave. And then whaaru, o makako kupe, makupi e kālafu, makoe whaeaku fo ingisi e kālafu. That's where these millions are coming from. But why should we spend $7.7 million or $16 million in South Auckland into the machines? We need to keep our money. We're working hard, sweating for our money. O whainga luenga I le pō, ma le ao, le kimu, ma le wind. We need to look after ourselves and our welfare. We start with stop gambling or minimise your gambling to something safe. Mano va tai lau taringa sau vau, ia. Ai le o mai ala tānu mera le rivaenga o le awauti. O le asilango na pito I sili o na whaangalonga tai ata o ina ua e manu malo mai
I le ngasi lea o le au whaingoina ia le mea lea o le ngasi. Awa ana whapea lea a fiai o tātou mawhauwhau o tātou loto mo o tātou anganga le mele. Ia o telewhea to se ngasi. But how did you feel? What was the feeling that you can remember when you finally overcame a gambling habit that you had? So something you said before is wonderful, because there is one size doesn't fit all. We're all different human beings. You know, God made us wonderfully and fearfully made. We're all different, molded differently. So whatever help I got and whatever I went through might not work for the other person, but there are other tools and resources. Yep. There's hope for everyone. And I know it took ages for me. Yep. It doesn't happen overnight, I'm sorry. It takes little steps. But stick with the right people. Sometimes too, you think, if I be a mailako ainga, kako Lord Nipo, kako ka whao casino, o le polis valele o ka whao, you have to say no. You have to protect yourself and say, hey, olo o ko ia, as it awful if I did, maka TV or something, do something safe. Something else, Te Manu, I started doing training, I went to the gym, and this is quite full on, but it's something else to keep you occupied. I went and did the marathon in China, Great Wall of China. I did the marathon in Hawaii, and I did the marathon in New York. I'm saying, so any ngisi hobbies or any other interests to keep you busy and keep you occupied, and join groups where you don't involve money, that you're having fun. But your question, I don't even know how to explain that. First of all, God has helped me through this. I think at some stage, I thought to myself, I'm a burden, and I don't want to talk to God because he must be disgusted at my behaviour. But that's not our God. He carries our burdens, and I feel so much peace and serenity and I want to help other people come and hold our hands at Mapumaya. That's what we're here for. Malo fa tai malo talai lau to fa so va ya lele amia sa danga muli ni va ngola woli matoe o mai ele tan tu no vera a wala val so te tu pa yema malu le tu mi sei la to o le timi o la wa tu ta vale man tu lo to a fa na wa onga o le si matua la fa longo mai le tan tal donga fa pe so le fa fe fe nga ilo el va ngala le mele tu pu ya ta ya e pe o le tan tal do ai le mo ele se me ola tau fa ai lo ai foi lo ai nga pe a fe o dai lo fa fi tau na o le so tai sa o tu la vai to o nga so va ya antonu e mo se stipu mo e pe o dai vitala i le dia o ele fa pe fa lo ni o tu na ni po tai o e fa mai oh I'm free if I see umi anta tu tala no ile umi from your experience how long did it take you? Well, I'm 61 now, and I've been fighting this fight for 30 years. But Te Manu, I wasn't gambling all those years. Yeah. 12 years I didn't gamble. And that was really good. But sometimes it go trigger for yara mafau ngai karango mai ngasi. It's not wrong to say that. Yeah. For me, I feel like I've got something in my brain, and I think to myself too, it's going to stay in there forever, but that's okay. It's just the way that God made me, and it's time for me to find other things to keep me away from it. So I think community whamon ai whaarongolongo mai, lo te talo noa tu mare alofa, and an understanding, a maramalama i le problem ngai ke mawanga. So don't hesitate to contact us. Don't feel ashamed. O le longa se masiasi po se ma vini mai mapu mai i le o valu salau lua tasi lua o valu salau lua tasi lua or mapu mai website, and you can send an email. But I'd love to meet you. I'd love to see you, give you a hug and hold your hand and tell you that there's hope and for recovery. It might not take overnight, like Silmanu says, it doesn't happen overnight. But if you work on it little bit, day by day, and suddenly you realise you've overcome it, just like what happened to me. And you've got to be willing. Oh. Yep. It's like that saying, you can take the horse to the river, but you can't force them to drink. Is that what it was over? Awai, e po le elefa mai o le au nanga le nei o le mele fai ma le mele fai. Ale willing le loto me pele mali e le loto tangata le tupu le fa fitauli. E mai mau a kor kai. E sa wa uso.
Well, yes, I do understand what you're saying because it's true. If you don't put everything you can, I mean, like I said at the beginning, just like I said to my husband, the word love is a very easy word to say, and it's easy too to say sorry all the time. Yeah. But if we really mean business and we really want to work along with God on this, then we need to put that in action and say, if we really love our family and mean business and we're sorry, let's try really hard, step by step, little steps. Sometimes you're going to stumble. I'll pick you up and we hold our hands together and we get through this. You can overcome this. It's been a pleasure having you on the program today. So vao mele siosi, te telele fio mai maltala a mai fa te foi le to loloto. E ma fai e ona au talaina ma e fa mtalaina ni vaenga no o yai lo soi fuanga. E le tūlanga leo ta longa fai tupe. It takes a very, very brave person to talk about themselves and their private lives on national radio, let alone social media. And I take my hat off to you. And thank you for helping our people and overcoming problem gambling here in Aotearoa. You have a lovely afternoon and look after yourself. And we'll see you again soon. You will. It's nice to see you still looking young and handsome. Yeah. Ole vtalinga so vao melesio si ole tautuamala udangana le mapu mai services te maua ile o valu se lau lua tasi lua o valu se lau lua tasi lua manatua a whaiena e whaafunga mai le ria woli o oe nai umai tupe le tau a inga o oe nai ma fua ile misa so o le lua ununga li i le tūlanga tau tupe ia o le fofo na o le whaafita uli po o le whaitoto ale na e ma whaiona e a nga iai ina ia a matai se vai fofo o le whaafita uli e pei o na e a awhiai. Toi fitu minute o na tāle o le tūlai tōlo. Palangi tala pepelo, ele onito me amoni, wa uma olo utotongi, na luki se oli, maua mai lo utotongi, ua o oli, wa maua ola utupe o te alu te omi, palangi tala pepelo, ele onito me amoni, wa uma ilo utotongi, na luki se oli. Casino, wana olo ino, Ile papalangi, ile amio pio, wa uma matatu, pesa te yo matatino, na ayeto masinele aini nifo. Casino tau fa alata, casino tau lama, e casino potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le taulia le tele waso te aruna fata Casino tau fa alata Casino tau lama E casino potoleanga Avatu ola uafe Ai au mai na ole afa Ai le taulia le tele o waso te fo ina fata Casino wana ola ino Ile papalangi Ile amio pio wa uma matatu pesa te yo matatino na ayeto masinele aini nifo. Casino fa apau casino le tu inanau valea ia ile mafa fautina ola ufanau telo fa se watari o sia ma pepela titi na no kale paka ayalu eva male masini Casino fa apau casino le tuina nau Balea ia ile mafa faultina ola ufanau
Te alofa se watali o sia mapepela titi na loka ile ta avale ayaru eva male masini Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa uma matotu, pesa teo matotino Na ayeto masinele aininifo Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa ase e oe, ilana ata Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo ima i le fale wafia ai o lau whanau Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa ase e oe, ilana ata Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo ima i le fale wafia ai o lau whanau Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa uma matotupe, sa teo matotino Na ayeto masinele aininifo Le fale fatuku mativa, le fale tale pe ainga O le tua mani e pe o le suka ali ilo faatosina O au masini I ila, wa pele yo matolima O anei o le lalo langi o ona pe o le masima Le fale fatuku mativa, le fale tale pe ainga O sua mali e pe o le suka ali ilo faatosina O au masini I ila, wa pele yo matolima O anei o le lalo langi o ona pe o le masima Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa uma matotu, pesa teo matotino Na ayeto masinele aininifo Na ayeto masinele aininifo Na folo eto masinele aininifo E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. O fiatu factors yon no nga to pe uma. Ai asa to pe se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ai se tutonia lato perkers. Mana au noa le onwa o, falua lua, onwa tasi. Betanga iane ile trustfinanceMortgages.com. E ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust. Limoivo tu, amo. Palola ngā rurua tāla whalava o se whapoponga o tala forward Radio Samoa. Mai Colombia, wa sidi e le rua se raure au maririu le mafui e ai olo o whaawau pēr ngā rua ngara bea i marisa i ringa o nisi e le i maua. Wa lapta i ane malo au whaatase pēr na ripatia le CNN o le a whainga tāfo i le tuwhatu whaina o tau mawhai no whanga wā a fia mō na yaso o lumana i ai e maise o le whainga tāo na wha mautua re au whai o tangata ro tau sa i ria.
O le mafui e fitu te simarwhalo na malosi le fua mafui e na awhia i tu i se sipo Colombia le basa nei. A o whaeru ai e le whainga malo wa iei nei le tunu i se wharamlawe whale natura wa tau whai ofu atu ai fiso swani a tunu o le rarangi mō lātou taitai. O nisi o ata le CNN o whaeroa nei le teimi na lawe ina nei se pepe mai lalo se no fuanga na solo i le whaaitu o Kali. Ta wedi poti o lo whapapape ngā yoinga le au la vea i e tau mawhai e wawe na whaao o le fisosoani nisi o masalomia o lo tanumia i lalo whale te tele na solo i le teimi o le mapuie. I Amerika masasai tu tonu o tua ia nei e Yemen le vaenga le Houthi rebels le e langolango iai Iran i lo lato whasiotio tangata to ono i se oso whainga na whaia i se vaafa pisinisi i le o ngā sami o Bab al-Mandeb Strait. O lo whataria nisi whamtaranga whaopopo le nei oso whainga a wa whairoa e Amerika o lato lapata iane o le a whaopo peo na tāpunia le Strait of Hormuz e ono whaopopo i pea ma le maua o le tau o le sua umarakesi. Whairoa le CNN na whareanga le Mediteria Amerika se waala o loa na ngai i runga le fua na iei runga le fua Panama e na whaimalanga ne a ngai i le tasio wafu i Iran. Whanai roa iei Amerika se miso ma awhiai le potu o lo iei le afi whai mai o le waa na tau mawhai e ui atu le Gulf of Oman na ma ua o iai ma le poloka Amerika o lo whaia i wafu o Iran. Wata ue le ripoti se whamatalanga a Trump i le autu stala o loo mātala nei le Strait of Hormuz, mai na o le Navy lava a Amerika o loo ia whaatontun wina lea o ngā sami. I Ausetaria, ua pue leo se ri, i le mai o na maua o le tino mariwa se tamai tai i se whale i le tu i saute o Brisbane i Australia. Whamarutera i titoro se fururua i le babeao na wala awane ai le fsoswani whapapawe i le whale le i Rwanda Street i le whaitu o Logan i Brisbane o na ori poti ua whao limas tangata. Taunu watu leo ma lātou mawai le tamaita i rusful fitu tausanga whaia iei ngā renga la vea i peitai na mariwa i lava i lea no fuanga. O le ri e tolusu fitu tausanga sa iei fo i le whale le taimilea na pue leo mai masani ma le ua fia. Whaidua le 9 News o ro sira leo i lea whaarablawe o se mata upo fo i e whaatatau i sā wanga i a inga. Whai mai ele i whaia ni mōrianga i le teminei a lo wha o pereso e suenga i le mafo angore nei whaarablawe. I New Zealand, o tangata New Zealand iei pito ai alani wa riputiere Radio New Zealand, o lo whea ngai malu i tau le whai o tūs whalau, o no le maua lunga o le whai o tāro sanga ua mafua o no tū la whono fōtau tua o ia Pertania, whapele Brexit. Whai mai le Radio New Zealand o i lato e tai dua citizeni, dual citizens, o lo umi se teime whaata diei tūs whalau, e leo iei ni wha manatu manifesto o ta inga mai le ofisa o whamaranga inga, a o nisi teimia le tau nuu tūs whalau ti tonu o le teimia o mana o miai mō whai ngā malanga. O lo whaeroa le ripoti rea o tangata Pertania ta i dua citizeni, sa whaton wina e whao ngā tūs whalau UK, pe ato e fo i atu i le tunu, ma o lona winga fo i la o citizeni o Aialani e lua tunu e citizeni ai, e mana o miai fo i se tūs whalau Aialani e whai malanga i Pertania. E se whai tionga ma wha se a tangata e le mata upre nei, a wa wha mao nere si tio la whai o tangata Aialani e tāro sanga mō tūsi wholau. O lo iei le ripoti ma tūstu singa, wha maumonga o ofisa e tau o na wha awhiso tai mō mata upo wha penei, ia fo iei le tele o le mau wha se a. Malata kuki, o le vasinei whai ngā pārota le atunu e tai whātau sanga mawhaia. Pei lava lao le tele o atunu i lea tūrangi e tele fo ilu i tau o lo whea ngai ma le atunu o na o lea wha moe moe. Lo riptiere Radio New Zealand Pacific o le pāre mia o le atunu ma le tai fo o le Cook Island Party o Mark Brown e le o ieiso na masarosalo i le mata upolo ave iei le wha mua tangata i le whai ngā pārota. Wha mai Brown, o le sana wha marusia o le wha tupra i o le tamau a ingo le atunu utaru mai le COVID o le wha mua lea lana pāti. O lato wapa ai fo i le si tanga o tupe maua i le welfare, po le soifua manui o tangata, o pensiona le au mātutua, o whanau, i ame se fo i le tau o le soifuanga.
e ano noa i mata upo lo mata i tua le au palota le vasa nei, a o sauni ai mo le whaia o le palota, e au piei mo le mata upo e whaatatau le so o tanga manifsila, le sa tau wa whaina i se teimi e le imamau atu. Tala nana video sa momo lau whaafonga mai le nei aso, maruia tele whaiba o whenga iei mo le tātou tunu u whaasoi fuia. Wa mawhai ora au da atu le tala o le tau i aso te itasi ona o le langologa mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le rau e whaafunga i leo totonga o tātou talana mai tunu o le Pasifika ma le lalolangi i le ria waulia pe ora funga dātu ma tāperina le whalitua i a Miriam Alala toa Pomare. O leo se antu iau no miru te wate ne le tulai tolu whaatala whantu i lo le i mātua ma whanawa onga leo tu wa onga. O le fo ia so lulu ia le so le tupu inisi ngā wenga tiute ma whaiva lo filima la ganta vo ilea ia o ilanto o lo o fita tunga wa lava le tautua ina le paia malo siu tātu tunu. O le vaingana i le tātu talo le tau ai mua tamaiti malo le wha malo sia o ngai le ria so na mailo aso i lea onga talo si o le dasa e fia maua se mea fo mailo whaia onga i le nei fo ia so lulu ioi e whamada tuantu le wha mawino lo fo si pau tono le tau tāwan i se le tā wale mea nā le fo si pau e fe so soani ia te o ele teimi e tū wha fo se i ele tāwale pe tupu se wha le walawe o le nei te saunga le mui te tono o le tau tāwale. No me lo visa va in tau o le so ia e pila wana i mori mawina o le nao lau wha tupula ia le a wawa e ma timunga fo i e tōru va solo i le nei a wauli e ono mamafa i ni si ono wanga e angi mai fo i savili mai le tu i sasai o le mawharwhana o le nei a solulu mo au kilani sfuluma le ono tikeri o le malu i le po anani sfuluma le nua tikeri o le angonto le la i le toi sfulu whamiru te le tu la e ono i le fiafiana nei. O le venga mola so a tai au whamai a le au so ane le la i le ono miru te ai le fitu i le tai au. O le a yeiti munga i le i maana malamba wha solo atu i na a waoa ia mapua oa fo i le tai au. O le a fiololo ia ma tātou wa ia fo i ia le to uluwa wa solo i wanga i le tai au a tai au. Samili angi mai le tu i mātu i sasai. O valu milu te bute ni le tu lai fai sa moa va tera fatu le malu le tru. O lo fa pelea on mafuta mai lungo le tatu wala leo na o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo i sa moa. Ma lo le fai o le faiva ma lo foi le ono sa i le reia o auli. Alo venga nei le tatu tala o le tau fa mai o au o savili fa solo i na malo losi. O le tua aloa sa vili mai sauta i sa sai. Alo fiti ai sa moa mai au mai ana iau ma timu e a fiaile aturu i ni siu taimi. Alo venga la mo le somo sa moa fa mai ma tele ina langi le lei ma sa vili e feololo le balosi o le tua aloa mai fa tautau i ni siu taimi. Alo iei foi tuanga mo sa vili balosi alo fa balosi e pea mo lau fanua uma o sa moa. O le vainga lea so antai au o le aiai a timo pupu inisio vaenga masavili e wha tau tau inisio taimi i Samoa. Tulanga nai pio na iei winga o le tau le vaenga o le a woli e wala walo nofsi le fia e o winga o le tau le ngata ilanga i atu le poa nani e fa befo i lea so antai au na waiva midute o te e nili tulai tolu tamaiti pa mau lelo fuspa wa. A e fia i lope ono lo fia lo fale i lolunga. Si akilo whanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si akilo to atu si pele ono a fiango fielo mau tailo longa. Talanoa ilo ainga i me whai pe ama mawhati munga, wha ama mama tewo tu ama ota, tātou tele pōlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa onga le mu i taimi o lo longa mamafa, o lo o yo lava lima. Samoa, tasilima ibutolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibutolu, amo.
Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I really ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Upolo sa baki, manono ako lima, isa mo na eh. It's simple with 4 easy steps. If I know feel ClickX. Sign up now or log on. Select Samo, mao milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Sao ngalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma wai so skoi ngā meg ma pa ukavar. A ole me Pico City. E ngā le lua li makala alwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moai ta avale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale o le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai.
A fai fo yo yeso fale motu o e sila fia ma fai na whaatilu ni isi o fuafuanga e wha o ngai le equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e wha o ngai le equity o lo fale motu e wha ta wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile wha. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lene. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! O lewa se mali atu le vale wanti le Radio Samoa ia sfulu ma le valu miru tu tene le tu line tolu toi fa malo tu ai ma tu ala kan tu le ola fana wa onga le da wa tonu o ta vale o le da fu wa sound ia tu mo ai ngolo fa mai toi fa ma tu atu ala tu fu si pa ia sili ala puipuia nei lo le tau tonga vitia ia Paisi mase se o la wala I au ki lani dei. I le tolu mai o ti munga mo wanga I le dei fo I vaenga o la wauli le tu wai o aonga ale fandau. Wa talafan tunga I leo soia muripola pio muripola a leki for Raymond Nicole Wea siliva tepu soa. Tira ia telesia booth. Susana Matatu Muava Ai a Purut Sirpati Avisoli. Vimora au kuso aluantu ia Italia sia opo. O le mafuta mai nai California ma lo ali le fai o le faiva e maruia foi mano longo le ni fia nona to ese Rachel Sifa mala inga I Point England sidaya sina leo mala ainga va before ia miu a mosa e ma auto mala vale nanga ia to piki le fana wa onga I le nei vai ngole aso fai ma ali e o to sa foi si ma se o longo le tele e ma ia foi avita vale e le o concentrate ti lungo la wala le vaingo la woli ke ia e le kufa fo se ia fe fa fo se e po le so a me o la ta vale le pito I tua ya e fa ma lo fo e ma lo le sin la pe ia ma lo ma tua ma a ta vale le pikina fa na wa onge le dia o
out of 10, baby, tell me how you feel. Baby, got me one up, babe, I wanna seal the deal. Oh, your phone reeks, baby, one of a meal. Still, I wanna find you, never wanna take the wheel. She the one, she the witch, she the queen, she the reason why I wanna fall in love like this. She the love of my life, but I never ever wanna see her face in my dreams. Why I never wanna cry over a woman, never in my life for a woman.
Tau le pole ai se malolo ma fau fau ia oele wo le ai se isi na o au ma o umanatu wa e avelo fatu
tuala tula imai a sautao Tui sa vai lu pe moni e la ufa alongo Ta fia taulia se tufa so malo Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa e pea ea Sa ufa a fofo ngai To a fia malie Isi o ui tulanie Ua e masani Ile ai ni usamie Sia fo ila ulu se va ia moto Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua matusia la ufa asalo Ele fai so ulu to ae aloita ile fa alomo Auewe dali Soria e te whaanoa Ono ua lufa lena Dia ua e loa Tasi lua tonu whale alofa Ae lima ila utautanga Ua lave ai o umama Mau utotonga Sau yo tau ta eva le o Te ta te no nofo Ile mali e o si o loto Awele I e toe ma Salo fuma Pe e te tali tonu pe ata So la I maunga Tali tonu pe ata so la I maunga
So whakamali na o tau fifa o Sofia Mauricio alo pepese o la tātou. Tino ue moli eina i alo mawhanau i a ingolo wha mo mai le rei fo i fiafi wha a timu le rei o le anzalulu a sos fululua au kusolua a whiluono toi sfulono me te tāle wha. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. What kind of climate do you want to live in? A warm or a cool one? Did you know that you can actually live in the exact climate you want? I'm not talking about the weather climate, but the more important climate of your home, the daily mood of your marriage and family. Just like a garden lives and grows best in a certain kind of climate, so does your family. We actually set and control the emotional climate in our family by the way we talk and treat each other. If we're hot-headed and angry, or cold-hearted and distant from each other. The way we choose to react to our everyday problems, mistakes, or disagreements will determine the daily mood and feeling in our home. Do you wish your family was more peaceful and happy? That you and your spouse did not argue and fight so much? That your kids were more happy, secure, and confident? Well, no one's forcing you to live in that kind of unhappy atmosphere. It's your choice. You must decide to be the first one to change and control your own heart, moods, and anger. We need to remember that a man is only as big as the things that make him angry. And there are actually very few things in life really worth getting upset about. Most of the little things we get angry about are not nearly as important as our family's feelings that we hurt with our anger. So take a lesson from rocket science and count down before you blast off. Actually, studies show that most of the tension in a family comes from using the wrong tone of voice. It's not as much what you say, but how you say it. The thing is, you can't have a peaceful, happy marriage and family until you first have inner peace and self-control in your own heart. So today, why not ask Jesus to forgive you for your past anger and lack of self-control and patience with your family? Then ask Him to take control of your heart so you can start enjoying the happy, peaceful climate you want in your home every day. Just think a minute.
Sufomali na Vania Majol Toloa i le rivang o le awoli malapese o tele le lofa e tōru ngā tuaile porokala mena i le leim o le think a bit more oima o i tātou umalava le ria woli wha timu toi malulu o lea sululu lea susfulurua o le rima sino o kuso toi fitu malafu minute o na tāle o le intu lai wha. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Ua tūpura ngā tuai damala tautumo e Samoa le rei fiafi o lea sululu mo le antuela nganga wha te tele mo le tātou mawhtanga i lea woli ana le la se ule mai fo le rei vaengo laso se ngana mo le tautamali e le tātou mawhtanga i poto le tautai e le teimi e sase la vai te te antu le tuolo tō soi fōma le bātu wola antai au tui wheloa i ei le wha ta fiti o ngā luenga tūta ma whaiva lo filima o le rei fo iwa iasolo na lua o le masina o Augusto o lewa te pena mai le sa o le fionga iali a tau savea ma le poloka lambe la ganga i fo whaiva e pe ona masina i a fiafio a so o le vaiasu e le ngata huila a mai a tātou tala mai a turu o le Pasifika ma le lalolangi e pe ona tāpereina le whalatua i a Miriama la la tua pomari on sauni mai leo le whalatua i a e mele palamo le loan market ma le poloka lambe masani ua whai goina o le malu i whale tāpenai o e malo a inga o e masi au whanau a wā se tiposi le tu what singa leo se tiposi po le tu what singa foi ni e tā lafu foi lele tau mawhai ai o na wha a tō le tiposi o stau whale motu e to tonu o le rea turu o ni sila a wala ne e misi ala porkalame na o ngā ngai fo whaiva e le a fifdei ma le porkalame le malu i whale me o le tāpena mai e le sunga i ali a taua sa vea e pei ona masini ia e maru i tele la singa ma whainga malolonga o le poa na nei whaila i la soa antau e le alofa malanga leo le tua e molu te venei e a whai mali ilo sai lunga le tele le mana vai o ngā ruenga whainga wha tonga ti enga o tā whaonga ia pos wha mai maunga ping sing maua ne ngalo wa ai au whala au wha mole soifua Tolo ima tautu ma le penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele nofo imanga pei lesi tau langa o sabonei ai mana tua pea o polu ole ingole o su o motu ele mafai namba o nangalo le tape mali o vai singano Nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se i vai mafia fianga ie mama atene matama
se, mata